rampuma faina be pui thak na suasta hi sewa kalpui meka voin khan lai autonomous district council chuan faina natlang pui kovin LADC hnuaia thokte an chuak thale voin hi September ni somle pathum sangni somni pali zirtop ni ania faina natlang hi LADC hun pui longtlai ba ka Lighthouse Aizol le Sangau bol pui NG wathuam pui le bungtlang sauta LADC office a depo nei ani longtlaya LADC office puya natlang hi chief executive member pusi lalmuan thanga chuan tel puin CEM chuan faina chu ngaya nei thula ti thua soya namchang kanga piangin faina an ngai poimo ti soin LADC office te chu michi hrang hrang fuan khomna ani wangin office door tu te pon faina ngai poimo se du thu asoya sarkar lai puin faina be pui thak ka kalpui mek chu LADC chuan tha ati in ati hlo tling tu ni turin theitopin ma an lak zel tur thu asoi voina natlanga hian office chung le a che velte thok tu ten an thian faya an bol hlo te chu sanitation department in motor mangin apaina hmuna an painga la LADC hnuaia sanitation department chuan tuk tinin longtlai khopui chung veng hrang hranga bolhlo motor mangin an pai thin ba ka khopui lun lai le office poimo zual omna chevel te chu an phiat fai reng ti sanitation officer pusi lalhmun siam chuan a soi LADC executive secretary puke lalkhanzar chuan LADC hnuaia thoktu ten faina natlang an nei chu thoktu ten faina lama malaka poimo zia inzir tharnan mangse adu thu sein sarkar lai pui malakna ti hlotlin na pia lama faina lama midang zirtir na man ruwa poimo takani ati moina ipumang heta kan office ti faina tlang sustai sawa noya kan natlang te menon cover an lom le a even a hianin LADC headquarters may baka kan sub headquarters le division zongzong ate e faina natlang hi kan kalpui a e mishing kan ni na zona tangte a ring to Christian kan ni na zona tangte faina pathian an na nai ber ani tiang khan fai kan mamo a India sarkar lai puin hatiang malak na an kalpui te helom ma ke mani LADC a thok tu zong te po hian he program hang hian mason na kan nei nge kan be se ani